Okwombeka damu y'amashanyarazi ya Karuma katandika mu mwaka gw'2013 bitayi turi kugambira kwarugaho kwahwa. Orikwebembera ekitongore kya Vision Group Don Wanyama niwe yayebembera abanyamakuru kuza kurambara damu egi emazire obwire buringwa erikwombekwa. And as we know, at the heart of our electricity journey and dreams as a country is this dam, which will be giving us 600 megawatts. What I must say as management of the Vision Group, we've been shown around, and I must say this is a very marvelous facility. I think it is perhaps one of the biggest investments ever by this government, which is going to have a big impact on the lives of this country, but also on the lives of our ordinary Ugandans. Habatu bya ruhango orikwebembera project egi yarambuza abanyamakuru abadamu y'amashanyarazi egi erikuza kuba neshohoza obwingi bw'amashanyarazi burikwingana kilowatts 600. So water is tapped from the reservoir through those shafts and tunnels. Wetutuuse nandikiyise nti tuli kamalirizo omulimu kati tugubalira ku butundu 9 ku 10. Tuli mu phase esembayo gye tuyita testing and commissioning kwe kukebera n'okwekebejja mbu byonna ebizimbibwa wano ebyuma machine equipment zonna zetadde wano nga bwe mulaba mbu zonna muli mu kukolebwa bulungi. Habatu bya ruhanga nagira ngu emirimo y'okuhendera okwombeka kwerahwe nibija kuhanika waya z'amashanyarazi ezirikuza kuba niziraba omu myanya 3 erimurira Kawanda, Kampala hamwe na Pakwach okusya amashanyarazi. Amasanyalaze gagenda okukolebwa wano abanagajjamu obwetaavu be bannansi ba Uganda maka gaabwe oba we bakolera aba business entonotono, mulimu ab'amakolero, mulimu ab'ebitongole ebirala, mulimu kyenandiyise institutions ng'amasomero, malwaliro. CEO wa Vision Group Don Wanyama yayibaza Uganda Electricity Generation Company Limited hamwe na government ya Uganda abokutandikaho project ya manage erikuza kuhera abanya-Uganda okwetandikiraho za business ahabwa amashanyarazi aga. Kisoka nagambye twagala kwebaza UEGCL ekitongole ekigenerating amasanyalaze mu ggwanga abakkiriza otukyaza wano ku eno facility gye tuyise Karuma Dam. Manyi bangi tubeereyo ne tulya kigambo Karuma Dam naye nga tetutegedde kikyennyini ekiri wano. Eno damu etula ku ttaka space linga hectares 4 nga zisuseemu. Don Wanyama nagira ngu ahabwe ebikozesa birungi ebyejunisiibwe kutaho damu egi abanya-Uganda nabo kutunga amashanyarazi omukiire kakye kuruga erizooba. Tulabye unit emu gye babadde batestinga batandise ogitestinga gyo naye tulabye ffe ku maaso gaffe nti yo erabika bulungi era ekola. So tusuubira nti banaamaliza bino byonna buli kimu kijabeera kirungi era tulinde batubulire ddi gye balonchinga damu. Enock Musasizi omugambirizi wa Uganda Electricity Generating Company yahamya ngu tibarakomera kukora damu y'amashanyarazi egi yonka bitu bakozire enguuto, amarwariro hamwe n'amashomero omu myanya eheriire damu egi. Ekirala kye bagenda kukolera abantu ba districts zino 3 bajja kubateekako ssente ziyamba ku baana baffe bali abaana abateesobola bava mu maka amatonotono gabeeramu obutasobola basome $2,000 kati buli district ejja kubanga erina nga $2,000,000. Gasha kwa Deo Chaligonza.